po. Ay sir. Dito yung balay ni Kabaak. Dito sir, pakastingalatan sir. Ay nag-ano ka sir? Taga-nagil yan. Nagiligan po. Oy. Taga tayo, tabi ng bisikletan pa yan. Sinarak ka lang Oy. idol ko David yung Kabaak. Oh, natipay pala titong-tumong mga nagbisikleta sir ah. Oy, tagirgir pa eh. Uy, titi ko ah. Oy. Da biyaheng ano? Biyaheng lakay. Biyaheng lang kay Oy, Mitlan. vlog. Sige ta, surutin tayo sa damit lang. Uy. Kape tayo sir. Oy, nakabaak. Nyamit na sir, Kabaak. Yaman kami Kabaak eh. Awan, bakit ini? Oy, bak. Bakit nga eh. Napan ko. Buyak amin nga kasal eh. May mesam sir. May besak lang, nung minsan to, dito batak gay barkadak. Barbaro nga gayem dak na kano. Nagan mo sir? Richmond Badwa. Richmond Badwa. Tinagilian ya. Ryan Marin. Ryan. Ano mo? JB Balubar. Ilan kayo lang sa Facebook yun. Ay, kung napitay pa lang ah. Kapit tayo pa nga ron. Kasi santo eh, wala yung extra katap-tapok eh. Papata tayo lang idjay, nagil yan. Madapat ang ramid yun guys. Alright. Tripod. Dadanto tayo, mga lanak kasi talaga naman. Amo yung una yung mayap kaya tayo. Ano, bakit ko taga Malonok Sur. Amo yun sa Lubin. Ay, sulibin? At dati pag nandito ka bisera, di ba? Size. Ay, 8. Sa naman dito buhay ko. Ay, San Antonio. Kapit tayo ba yan? Ah, sir, kape kalata sir. Kapit tayo. Oo, ipapabalay mo, tanaamang niyo. Ang nga ron. Wala. Pasyarik talaga aja eh. Kung nak asidig lang aja siguro. Lalo to nung mapangaji ko aja barko aki taga mabuhay ng tuman di ka kakadom jayen. Oy, nakapandi. Sa balin no ay kita na alamanok ni Kabaak. Kalak. Oy na. Kaya dumit lang lalakay kami nga kakadwak. Kabsat mapang kami ka nagpicture jay karyan tapang sulitan ni Sir nga Richmond. Jayente panagbisikleta na mula Nagilian gana Ilagan. Picture kami ano dito Abuan River. May saso na nga siman. Baak mo lang. Baka damo lang ti baak nita. Comment kayo. Guwapo, sura, guwapo. Sir, baka dati shout out mo nga kabagyam. Shoutout ko amin nga ko taga Nagilian, kin taga Benito Soliben, kin Malunok Sur. Niinang mo ay. Iniinang ko Charity Badwa, kabsat ko nga ni Yasser Badwa, ni Piggy, kin ni Christian Badwa. Ayun. So picture kami kano kabsat remembrance kano. Kaya mapantuman sumakay di barkon. Ay sir, ingat ka sir ah. Ay nga ba. So, nagawid ka nun ta ako ah. Medyo makatuntod man ka eksoblento kanulatan ni Sir Richmond Padua. Ingat sir, ingat.